mau kata famole mole pe motuhia e tau polokalama ka ko atunga ko ke tau pure foki ke hanga CVC e ko ka ke tau pure ke kina tolo kuna o hanga o falere ai tau ngo kautaha me pango yo fatu tatau pe ngo kautaha i he mau hao a se niti una fie mau ka ko tai mu tau fai tau polokalama ko fa among ke mamata tonu mai tisi seo tatau pe mo iu ko he ko se niti ko tau totongi ko ki tau ngahi kati mo tau ngahi fie mau ke fitu taki o atu hanga tonu ko ke tu mi na fie mau ke pe kuna tou tamate i mai pe mate ai pe to o mai ha konga tau sirini tau mai ani fai haare pa mo ki na tol ka ko pol pare ma ko tau ngahi polo kalama o ku palo pare mai na wa service pe ang mai na to yai mo to ka utah na to tu itongan ke tolu akina tolu e sayang e fagale polo kalama ko uhinga ko tu te tau hiki ko to aki ai ko inga ka tau lava fitu tak lere i he interneti pe mo ope i he polo kalama ka ko me apango ko e ka ta pe ua hen pe ko tu na lava pe na ua feloto i pe ko i he taimi polo kalama ka hange ko ngai fitu tak i telefoni message mo ya fu polo pare mai pe ko ia fai mafana ai kamata e tau polo kalama ko moto hia mai matu aki mate au pito pe ia kage tau fa malo ko ni to fa ka mai ko fa among ke tuan ko tau polo kalama ko ni o tau fa more ki se dit lai ko nga ka ne lava fea u lere ke fa papau o ku lava ai polo kalama o fa ko atu ko ia hange ko talano ko ki ane nai ki e tau polo kalama make ko ni ko fa am ke talano ai pe ko tui e lava pe o vete tau kaunga kau to lahi i he whanonga o waha taimi ko ni ke tau piki hama vai manawa mo tau lue whakataha ko unga ko e hala whanonga ko ia o e tau whiri whare area ko whiri ko ni ko whiri o whaingo fua whiri mato aki whainga ta pe ko whiri o perengesi pe ko ni i nau mato aki manawasi ke nau whakahoko hatu tuni e hango lau o nau irifia ke nau wala ke tuuse mea tuusi whalerei e mea whalerei pe a hangi ko lau saupulu mea saupulu ka tau tu utalere ki he ua noa taha noa ko ngata ia iau asat masim o i kai ke teitei mamae au ki he polo kalama hano tala noa mea mo oni mo tai toi ufi i he totonu mo oni ko ngaka lava he tonga o mau ha mea au mo oni e pa ko ia na aku osi whakahape e ngai whitohi aki ia u whenga nihi ke nau tokua na lawe ai poate o ika ko ngai fai to hangi lau o ku aonga fai to o ki he kafo ke whakamo ui mata kafo kai lava ki tau alu lere ki he taulanga mo feitu o ku tau amana ki tau alu ki ai teke hangi ko e ku lau i he tau konga ulaki na mo tuhi a foki e ku whamalo lahi atu ki he kau tangata mo komiti ko ia pia mei sene Australia i he hingoa ko ia ki he uwhalani kuna o mai aia ko ki nau tolu tak mu ai pataloni luani na fahu kai lai ka pe foki ki he sea Daniela Palu ko Palestini ia kai tokon e to te langi havea pe foka wona tau malolo ko sekretari mo ofa helotu toutai kai pe foki ki he tau hipa anga mo te kiai tutu mo hono tokoni ko poi tongi pea pehe ki he angi ko sione tupou pea moe tokoni angi ko finau maafu o gai foki pea moe me mi pai toko tolu aia ko sione ana tunia hoponoa ka pehe foki kia sione lampeti pea ko ia fia ki whamalo ia ki mo tolu senitien wa ulerei mai ki o mou ofa falane tolu noa ke ave ia ma ai kau pou kaperi lanu mata o vahe o fulu pa ko ia ko whainga maari e wawe tahape ko whahoko ki a ngafi mei mounga pe ko whe ai wheitu e mau ki ai o ave ki ai seniti ta ake whalani hanga ko lau o wana ngalo e teki motolu ai ngahi polo kalama afi mei mounga ko ke tu uia ta u papa mo mea ke tu whaki i he ngahi kolo mo ngahi family siasi fataha anga pe ko ha fare kalapu pe ko ha fu pe
o ku mo fie mau ha papa o ke lere pe aya o ku uanga wono noa ai papa ki hono ta ya paanga e tolu noa ai flani aya ko flani e tolu noa na e omia e he klubu ko ya a patoa ko e pat fate mukala to tuanga ofa sene e pa ko ya fa malola het ke tik na to ka ge te tau foki mai ki tau polo kama e me tuku taha ia ki he ngahi mea koni oku hoko i he taimini he te u whakamatala atu ai pui tua mana tui ko e tau tala noa koni ki he poate fo ou ko e whetongi ai va e mo su na e tui e akris pohiwa i he ene kei mo ui na e whai foki hono whaka ana wa i he kei mo ui akris i he whotu e pati pe ko komiti ko ni ke hanga o hentolo mo ui mai a hono mafai ki he komiti ka pango pe kia ai pare mia malolo te ke hoko ai foi whakaukau pe a more pure anga i he aru a kalas na nau fetu taki mai ka a kriste na tu o ngai fata malolo ka a krisi ono ni i pe mai ko malolo tangata iki pe ko osia e patoa pe more e patoa pe na iai mo ni ihia na e kei tuuma ko piki tokua i he patoa pe ko polo kalama ko ai pure anga ko na e whakalere o aho ko ia kaike mawai ua na e whai ki tauham malohi ki na tolu na aluhe na e whakatolai pe a hui toko ni ki hou iki o nau malohi pe a more ai e pure anga meia te ki tau tolu ko ia na tau ki i whea o mai he ki taimi loa mei he tau taha pe a moi konga mo e tau lolongo mo i kai ke toi mau e kakai hawhainga tau pehe hawhainga konteki pe me he kauwhafufonga ko ha tau ngai ngā unu mo tau ngai ngā ue e whakahoko pe ko ha ayanga a sio ki he ka u na e motu huia au pito ia pe ana e foto ufoki e kauwhafufonga ia aho nau hingoa fo na e uia koe koatin pe koe whanau no koe ko CT koatin ai ko foi komiti pure ia ka ke ngata na whakafofonga ke na wo fafonga i tatou whare area to whao na tolo komiti ko pure ki he kakai na honga toka ngai na mawhai ke na honga na tolo whakalere moi kakai i tua ka hiri koe ko tau hanga oha o whiri ki nau tolo ke o ave ho taure o ko ki tau tolo o gai mawhai moi pure ke oange e tau whalala moi COVID-19 te whalala ki ke na wo o ngawe i loto ko uhi ko kakai whakaluku fua e whanua. Kaike, na wo na tolo tuku a loto ia ka na hanga mai na tolo o ui ki na tolo ko komiti. Pe ko koatim o huu mai ia ko whenke wharere. Pak mousio pe mo tolo he mea ko na e hoko. Kaike ngata e nau ke pe ana tolo tau pe ke whakaloto whanua whafo i koatim i loto. Ka, na toi movewe wai motua i he lolongo wholoa pe alu ke toi lahiangi ai wālau. Ko ia, na kai toi tatari ai hani ihi. Whakataha mo huu mai a seaosi. Me loto me he koatin. I he ene tai fie maari i he ngahi mea. Ko i kai ke nau kei whae tahai. O taimi tahai a mohono whotu e he kakai. Ai poate pure ki he whakalere ko ia oi kakai pe kono. Tokanga i kina foi waha whakapolitikare ko ia. O tau ui ko patoa. Political movement ko foi movement ko akakai hu mai poate ko ni o Palestina ai a fatai mo ene committee o hentolo leva pe kamata ke le o si ai felau aki o ku kamata ke malona ai longo ai kakai o ku ki fe hanga i pen e va o koatim pe moe poate ai kakai ko aluen ki taimi ke lolongo o ku mahino mai ai hope hake taha ene lue he hala fononga o ngawe whaka itaniti pe ko ngawe ai mooni pe ko e afo o tau pehe ku lue atu ai timia ko ai kakai pe ko poate i he hala fononga ke nehanga whakatokotoka pe whakatofotofa atu ai hala fononga ki he totonu mooni pe ko hono tau i whai hala i he loto i whare area pe a moe pure anga pe a kunau hoko ko kurire pe ko watchdog pe ko
pe ko tama I mata ke nga siofta e pete a ngau e ka fafofonga pe mo fare area ka pe fo ki kabineti pe mo pure anga foki ka ko ia pe hono ki mata vai vai o ko fe ma o ke tala no ki o makato ngai a e ko polokalama make I he fia fini ka ke ko ne tu ko I he tai mini ko mahino ai ongo hala ke ongo pati e ua ko kamata mai o tupunga alu ke mo ma ke I he kamata pe he ko atini ke liliu a hingoa pe mo hono fonga pure I kakai to o mafai pure me he kakai o ai he nau ki saluni ana tolu pe uia ko atim nau to fenga he fofo fa ta hape ke to o mo hingoa patoa ka e uia ki ha hingoa kakai ke na loto mama hi kakai pe ku nau ke a ave mo tala no pe ai kakai e fonua ia tau tau te fido na tolu mato to pe a tolu ke kange nau ke mana to ofa pe na tolu ke akilis pe ku nau ke ofa mo loto ke no fo pe hingoa na piki ai ko atimia hingoa pe hange o nau pipiki he visione ka ko hala fononga o ngawe fa hoko fatongia ku mato aki mamao au pito pe ia pe a me he visione o ataki tua mo fetari ui aki pe ko accountability more au pito ia me teki nau tolu pe ko uhinga angaia ai hu mai ai komiti ko ni o fataki mai pe lere mo faka mama faka ofa au pito langi mari pe tafitonga pe ha mo faka matala asia ai uhinga ene hu ki tua ene futa makia pe faka matala e polokalama ko eni ai faka mama ko pote tau ataina au pito nia ke ne siofi hata feunga ke ne hoko ko fafofonga ai kakai o ikai ko fafofonga ai ho e ki e Filipe e ho e ki ai ho e ki ka ko talu me wana ta noa hono fili he kakai a honau kakai mo au hia more pe ki ho e ki o nau pure anga mo tataki ai ni o hoko I e tai mini ko aki tu mai e ni to lahi ai ngai fu toki ho nau tua o mi moia ki he kakai pe ko nau tope ki lo to ri ake kakai kana foki ki ho e ki pa ko tupunga ia ai tola lo atongan I he tai mini ko kakai ko ya sai ko tu ko I he tai mini ko watu ai whaka mama ilo he taha kato he whonua ai kehe ai ongorei polo ko ia o ku hoko I he patoa ko koa tin ko foi hingoa pe gurei polo I aki ki nau tolu ko ke whanga au ia pe ke nau ko foi expert mo tala noa o teu ki he vahe mo hange ko lau ka ki ia haiwi whaka manako ke manakoa ke nau lava mga wei pe kuia ia whainga motion he pe ko whainga toonga mo uike nau hanga o hake aki ki nau tolu ke mahino o ku nau lolo tonga I whare area neongo o ku ika ki nau pure anga nau whaafufunga e kakai ke ia ia whahinga maka toonga o ku tau pehe ko nau whaihanga aue ke nau tuki I he matapaa ke ongo I he pure anga lolo tonga o ku lau lanu e nau mea whai pea ke nau hanga mai a ki he kakai more ke mama harha mea pehe ka koe mea ni hoko na toto ui fok pe ko ni ko lava lo to lahi ni I foto ai party pe ko pure anga ai kakai I he ai patoa he ai local government pe ko poate pure ai patoa pe o kuna hanga o fai ai ngahi ngau e ko ni ko uhi ko lerei whakaluku fua alu whakamama mahino ki he kakai kage e ui ke whakaosi pe a tau hanga ke kamata a e tau ngau e ke neimi e na amana ke tau neimi I he mahina ko osi ka koe uhi ngai e amana ke talanoa ki loto ke loto I poate koe ko talanoa ke tukuhi ka ko talanoa ke ngahi mata mama pe mo ngahi mere o ku huki tonu ai I he kakai o ku hoko koe tau pe kakai whakatu tā maki I hanga o mea koe ngā ue mate aki ke nau hanga lavaki e kakai makato unga I kai ke nau whai whakamato ato ai mea kui koe ofa whonua mo whekumi ki he lerei taha mo whakapotopoto hange koe mea koe uhinga ki ai a ene afio ke tau whiri whakapotopoto kai ke whiri whakapotopoto ka au nau hanga e nau toru
o omi ha whainga mea hange ha mōmua puke fue, pe ko ha toi lango ke lango aki tau tolu ke tau tūsia, pe te tau iku o tue noa i e tau ngahi whaka amu, ki he tau whiri ko ia i nove mā, ka teu tala noa ki mea ko ia. Koe wike whaosi o e whakamāmana e whai e ki matahau. Ilo taha kotoa, ko alo whai ngā ue a opa uria ko ngongo i teu tō mui, ko hanga tonu pe me ngai whaitu koe, o hanga tonu o kai ki toia umai ki ap ki ia ki malolo, hanga tonu ki Polokalama. Loro tonga koe whakaosi o se Polokalama ko ngongo i, o ku tā vilo e mamani ke e ku mo ui, pia ui kai ke ilo o ku fuseti lerei, pia nai whakatokonga e ni he osi, e ku tangutu, pia nai hapi veni mo tua taha koe ono, ai ke taki au ki mea lere, nko talang ke taki au ki mea lere, mana konoanga. Ka kou tūki o lunga, ngatai e ku ilo, nau toki aha ke peu takai iau he kakai, whenke whakamoko mo, talamai pe kou ilo hea mo, i fo mone ai whanonga i he mate, ka pau koe anga e o nonga i he te hiki me mo uikoni, koe ke to ilo ki tahamia. Ka ke ka kou tūha ke pe ko iau, na taani i ke emprens pe ha moa, ka nau kore ke ave au pe na mai ki ushea, o teke au ke kumea lere, whikaho kua ke o mai au ki api, o wino e ki i vai pe au, mohe rewa, o ngoi ko fie maari, pe au ka ke ka koe taimini, ka kou tānoa tu, i he anga mea koe mate aki, o e tau ngā ue, o ku alu ke au ke ngata anga, o e mo ui, koe osia ai whakamama, a manaki ke o mai ke tau, o atu a e tau ngahi, nei mi atu a e tau ngahi ngoa, ka e lava ke vave, anu whakauta uta, o e tau ngahi Polokalama, te utala noa, ki he polo parema u tau tūsia e ngawe ai poate i he taimini. Tau tūsia i wahe hiva. Mau alu takai mei uruaki ki hongo fulu. Hau. Tala noa ai wahe kotoa pe e nau loto lahi os mau. Ka ku loto leo ke whai mo ato hingoa. Os parking atu os mau e wainga taka. Ia umai ke he ripoti koe. A wahe hiva, ko tala noa ni ki e kamata anga koe o e tau ngahi, mea konu ase hopeu kamata ki toke ke, pea kou whaka amu ke whaka more, ai nihi konu sio he ku Polokalama, pea moe poate, o ku ikai kou whenga au ke tuhuifo e tau ngā ue, pea koe ke whenga au, ke tuhuifo moe nihi konu ka kou whenga ke whaka aki a tamai o kakai, ke tau sio, he anga potoanga seitane ia tau tolu, ki he tangata o ku kakano aki ai mo ui whakakakano mo e kai ke sio loa ke hope atu e sio ki he tōwholowhora i ne awhio ke whakapoto e tau mo ui i hono whiri hataha ke aru o tokangai a e tau pangatoku hau mo e anga e tau ngā ue hono whakalere pea koe mea nei hoko iau mai koe ki wahe hiwa ko puka manu whekai na ane whai e ripoti pea koe tahani ne ripoti. E komiti ka tak whamole ko wahe hiwa ke i tae mahino, pea ke i wherekeu mo tae mau. Koe maua o mai ki he ahoni o kou kore whamole ati. O te eke ke mau hatahaia ke heka he sea e poate, o e patoa. Pea koe uhinga ia e ku ripoti ati ka moto ke buka tak whamole. Koe mea peu asi me wahe hiwa, longo mo ui mai au pita tama pea me i he koatim, whafonga me koatim, mo e whakafofonga tau ataina. Pea ka alo atu koe ke mau hataha, ko hai pe ia naua e hao mai, pe hao ia heka he sea. Alu e ni tala noa, pea osi, pea nofo kilalo, pea whakarea tu rewa a kamoto koe taki ngā aue ia, wahai koe kulupu ngā aue ia, ai komiti, ke nau whai e teu, mo e hafua ngahi, a whare u whai kia ngā aue mo e, alu mo e u pepahano tufa mo e hafua ngahi whakawhi, whai ke kakaiu koe whai kulupu make he ia, o kui koe kulupu ngā aue, e mua ia ki mautolu he kolokotoa, o whai kia Polokalama, o whakahoko whatongi. Pena kore rewa e maake, kia puka pea mo e komiti, whewhe ke tukuange ke whai ha ngā aue, komiti ngā aue, ke tokoni atu, ke kumi hataha, o he kulahi e kau patoa ia, i wahe hiwa, ke kumi, i wahe hiwa. Koe unga ke tokoni atu ke whakairia mono kumi na ku fumo ua ai komiti e anga koe ma whakakau ia e komiti. Kai kehe,
na tali he whakataha. Ko e fiaf toko naki en. Tali ko he whakataha. Ko e sapa teu tā mai a kamoto ki au. Tala mai kamoto. Asiata, sio ange ki wahe hiwa ho tau kei. Mo o ilo ai kakai patoa. O kuke pehe ko hai. Ngari te tau o kore pa te tari ai. Ko tā kamoto. Lahe kau patoa. Ka ke sio ka honga talatu. Ko pau ke tau kumwha poto. Ki he anga o background e taha katoa. Mono pikinga ki he patoa. Ka kuke ilo. E loloa ka pau te tau toi o mai ke analaiso ka teu talatu mea koe ni kamoto. Ka pau o kue loto ke o atu e au e kufili. Koe sio ki he rea koe na e whai koe i fua a motu e tamana e rea whaka osi. Ti mote a laume. Koe toko taha koe ia o kune osi whakapapau i mai ke fusi ke whalo ke mawhao a e afo o e temo kālati. Pea tau piki mau ke e tau afo. Pea fusi mo tau le tā ke mau pa tau alu. Pea kune pou malohi mai ke e tau. Manatui koe tama ko ia, na e whanawhana mai ofisa koloke ne whetongi ene rea ka alu ke putu, na tō mui proklama ko ia, kai oange ka timote laume, kai ke oange no ia he ofisa koloke ia taha, ta ia ha taha whalala ki ai ke ne whai e rea. Pea koe toko taha ko ia, o ko ilo i whakapapau e au a timote, koe patoa mo onia. Pea tamai rewa e kamoto. Shata, te ke lava o whawheota kata alu ki ai koutang iyo. Whaingo fua pe ia. Lo tonga tala noa o ware umakua militani mpe wanoa kua umai a kamoto ia ki hoku api. Pea utang iyo ta alu. Na mao ko ia ko mahalo ke laine tolu pe koe. Fa, laine ko ia wofia ke lotu e fiafi. Na malere lewa i he foi whakaukau koe mao kumi hataha ke he kahesea, he ku osi ripoti mai, e ahi whaosi, o ku ikai ke iaha taha he kahesea. Malere atu ko ia, tala mai ku he absas wesi riana, lo tonga whai ai whaikawa, mawa to ui, pea, koe sio ke he anga, mea koe wei whakalau maari. Koe tu pea a Timoteia, o kumakei mama o peo, o malo mole rei, ha mea lahi motokanga ki ai, ko ulaki rea ni. Matokanga ke sio ko sino mahu inga ia ki aki mautol. Ulaki ia ua. Te tau talanoa pehen, pe te tau o ko mu api o talanoa ai. So ne mota tu peu talamai e Timote. Malo sai api, mo mu ati ai. Ma hau rewa ki api ko ia. O api ko o Timote laume, o talanoa pe whakahoko atu rewa ki ai. Ai ola ko ia. O e whakataha na e whai ie. E fia fitoko naki, ko sa paten mau talanoa ai. Ko ne osa te fok koe ai talanoa, pea pehe mai a Timote lau. O kou whaka apa i pea pen. Koe uhi, koe patoa ia ke lere pe ka tau pou. Koe ma whakahoko atu, koe whakahoko e Timote, koe uhinga e maha u ko whakapasia he komiti. Ke mau tokon ki kumi hataha ki esea. Nai ohake e puka ia anepo, koe ki hataha ia e heka hesea patoa. Koe ripot ko ane po, koe timpe, o kulongo mo ui pia mo tau ataina. Pea koe nau whakaukau ko hai pia ta e hao mai ai pia o mai le vai ke patoa. Pea nai whai ai kore koe ni o tari, ai kore a kamoto, ke o mai pia koe taha ma kamoto. Koe te hata te mausio kei kako koe. Pea koe tari a Timote. Ka pau ko tari he komiti ke kumi hataha. He koe ki hataha e sea. Ko palo mesiat, pea ko talatu ihe ahoni. Ko tari au e whatongia he koe patoa au pa koe ki uroto ke tuku wawa ai sea ko ia. He koe unga he ku tau kei nofo ku tau tolahi, pe ku tau lava pe o mea ka ku tau tokai, pe ko hai o ku ia ike tau popo kakatu. Pea ka pau o ku riake sea, o ko talatu ka ki mua mofie maari. Te utari e au e whatongia. Nau ki whai ngata ia pe ko unga ko peni ko pe ko patoa pe kai ki ngatai ko mau sa se to ata lahi ko oku fili pe moia
Pena kai ki whakawau. Ka koe mea koe ko mō mai tala mai. Ko li aki ai fohe me wahe hiwa. Ko palo me siat ke mo fie mari e te wala o to o fohe o puke ke o ai tue noa. Pea na ma fie fia. Fu fie fia au pito pa kamata leo ke mau. Whakamatala ki e kau me mipa moe poate. Pea na koutu pe mahalo ko uinga na ulaki. Mana ko whanongo a pukaia. Ko whai e fo i ngā wei ki mea koe. Pea koe au koe ke he wike koe ke mau. Whakatahai. Poaki mai a puka. Whakatahai aho pule lulu. Koe o atu e koe ke o atu e ripoti ku osmahi noia. Ihe e ma whetu taki ko mau ai tokotaha ke heka. Poaki mai a puka. E whai e nau whakataha whakakomit. Pea nā mau fia. Pe ko ma opo ai komiti. Ke nauhanga o neimi. Pea nā mau taritari. Koe hae ola e o mai. Alo ma whakataha osi, whakataha puka ihe. Sai. Koe osi koe whakataha pe hau hono ngahi o ngongo. Ka koe whakataha ia a puka mo mea. O whiri komiti fo o. Koe komiti kempeini ia. Na ia ia misisika pe mo peni. Koe whokotu a komiti kempeini a peni ke kamata e nau kempeini. Koe kempeini ia a komiti ai koa team. Pea koe kakaia koe ia o nau akensi nau toluia e tau poate. Koe poate ia koe oku iai apuka. Sai. Koe whe foki mai apuka. Koe aho koe ia na aku o ngoi wanga kehe ngai tala noa ku hau. Pea ngari u whetongi e whakaukau. Oku ki mamalohi mai tala mai ke teke a simote ke nofo ki tua. Na aku hau ai mo fume a laivi. O laivi atu ai polo kalama tala noa ko ia. Ihe api ko ia ai ko toko naki ia. Pule lulu fuge na mau poate ai li aki ia e puka. Koe toko naki ieni na e kore ke mau poate i vaini. Ka koe uhinga fogi ko hono entos koe o peko hono lunch koe o vasi. Ke whakahoko mai e lere. Pena mau alu ki ai o tukureva ai whakataha ka mau wo koe popo ta anoa mo whakahoko a hono whakaofisiare e lere a vasi remsi. Mo whatonga ai ki e anga e whakaukau mo mamalo e iai ai whainga tō onga e liriu me mau e anga whakafuafua ke tuunga koe na e ripoti e puka mo e anga e talanoa he lolotonga vaa e ki hono foi whetongi vave. Na mau talanoa he ngahi mea ke he pepe mau whaapapa i koe unga ko puka pēta na e makape hake a puka o kehe haana whamatala. Whamatala a puka mo sio katoa he laivi o ne pehe mai. Ko vahenga hiwa o ku tumu pia maalunga tahape ai whafofonga lolotonga pensimani fifita. Pea koia o ku mauhanga pou i. Sio koe ke talanoa mai o ku ki he sea ko hai e omi ki he sea. Talanoa ia he fo imea koe na uingai e nau whakata whiri komiti fo ou ke whakalere ai koa timi koe a peni ke nau kempeini. Haurewa ia, na mou sio pehe laivi pa buo kumi e ku laivi koe mi vai ni. Ai tau ta ofi e vola a puka he ku he hema. Me he natula koe o mea na mau whakamalanga i. Mo mea koe o ku tau mua ki ai poate ai kakai. O ku hema au bitu. Pena mou whatonga i he rea koe ai sea ai. E puka, o kai ke fie mau he ke poate koe ni ke o mai hala i tā koe ke tau fie mau lai tā. O ku tau fie mau e sino. Ke o mai e sino he koe au whai ake ngā we. Kai ke he wiriki ki pia puka. Kana ia a simote. Mea pango hene na unof pei tua mo pivedi mo mea. O ku whakapo uri. Pe na e ilo e puka o kuiai a timote laume. Pe i kai. Kai ke kana e... Kai ke toi ha mai a timote na e osi pe koe e ngahi me a poloka mape a lui o te ke au ke ki tai mi kana pe koe kai. Kai ke. Koe me ai au tau uhinga ki ai ke mea koe mio i mono. Ai ke loloa ngā we. Na ki i hange ko oku ki i vevela ai. Au ke tona ki hoko. Na mau haa tu rewa.
ko fie mau he ofisa kolo tataka motonga ke alu orea ki he whakataha anga o ku ikai koe loto kakai aini omi e komiti ko ni apeni o ku lolotonga alu apeni o kumi ene kakai ke mau koe mea koe o ku fie mau e poate ka pau o ku nau kumi ya ka pau ko laume o pe upo pe se te au ai patoa ia tataka motonga ki ai koe ofisa kolo ia upo mo ofisa kolo ki ai koe mau kumi koe ki fua motu o ku pou wa fua motu o ku pou wa fatum o ku pou ngai kolo tu ke ngai kolo o te ke a watu ki ai whakai ki ke veteki o koe pehe au ka ke nau pou ki a laum ka aku nau mui na to ko atimi hange ko ni ko ofisa kolo la venga tonga ko patoa au pito ia ka aku kada matala no ko ono ange fomu so tu ye ka tama ko hange ki tama sifa ko foha solo mo akimita tama isata ange e fomu ke takai ofisa kolo pe hau ke mafa mo oni he ko mo ni ko patoa a poate o ko atimi ka fainga ta ia ofisa kolo o ko kene ilo pe ko fe pa one pe ko mea ko atimi ko ia na lele mo aklisi ko poate ko e ku pana fa mahino pe mahino ke ofisa kolo ko situ a mai tange telefoni o talangi ai ko tutuni tage te lele mai pe ke wa o ke polo kalama ko mau hu mai ko i he wiki ko ia alongo wa campaign ko ke na kau nawa i he poate ko menu palo pare mai e poate ko no ri ake fatongia ke me mau inga i he time pere ngesi o tau va time ki tau alo ai ko whakalolo nga aue sai hawa ke he wiki ko tutuni he poate ke o whakalerei pe omi ai nga aue ke mai ko o at ko ia ka hala ke tutuni leva e poate ai tutuni ko i he wiki ko osi fataha pure luka ki walu ko loto mama ya pito ya puka e na tutune poate mo wo ki va hiva o whakalerei a va hiva o wato e omi hame ki kawa poate ka wai mau ke tlu o fai hake pe puka hon o hake ko pe puka ko asa ta masimana e fa ere ia tataka motonga tupu hake i habe luriku fulahi habe luriku ilo ka to mi pe o ku kai honga tuku hala fononga e alu ke he time ta ko ke puri hata ko me ko ku omi o i kai mo on he ko ilo mingi me ko to he feitu mo ala tano mo kakai o ku mate hingo e fa fofonga ka mo wanga mo tolo fa mo ui mai ya ko me e ko tala no at buka o te ke to omi me ko alu ki va nga hiva ke mo fa lerei ia i ho mo me o mai ge fai be ne vili taki o alu o ilo i he kai te re hata haia he poate i loto he mau ketchroom ko mau a pepa puka sai no fo i loto hua ki tu he tau mai ni e tuku e ko atu ai mo ni ke me loyo ku ke ha moya o fafanga aki komiti ko fa ba pau ya ka ko loto i kakai o ku hala o mea he ku ke alo mui he ko atimi ka ku ke ha o ripoti mai ai loto fa ha i ta pa ko spy mo lavaki ke tau ngawe na ka ke tu e komiti aki ai kage kana ku hua ki tu hu me ke room o novo fie mari ka ko ma upe ngai fa matalame pa ke alo i fa ta i a ko ya ka ke alo apuka ko peduli sai tu unileva ai fa ta pe ko poate ki a freti a fonua pe mo laume ke na foki o fotu ai komiti ai ko tu nian he po pure lulu ko osi mo fotu e komiti e to pure lulu flight ui ai timi ko atimi pe mo ha mo komiti fotu mo yongo fa fofonga o mo talano lerei pe ko hai e o mai ke tu he pena he ko tonga tapuiva pe ke mo veu mo tari ki ai poate sai ko me are van na pe fanono hele tio pe talaki pe to telefone takai ki na tol ke na ha ke foto komiti ma wo ko secretary ko ki komiti apeni ko ku tehina o ku fare kai pe o lunga fare na talang ki ha ke fata ui mo ka tama ko eo taki alonga ta haya kana aluange ani ihia ko si kau i foto i ngahi wanga pena foto
lava fokotu uia pe fai mono faka mama mo mea I holo fatu ni tataka motonga pe nai mahino te mau alu ki fua motu o whakahoko ai tala noa. Nai toi liriu pe e ni hikori ke whai pe I holo fat ko unga ka mau ki ai ki tala noa. Ki mua he whai ai tala noa, na tala noa pe a laume ka whai ange whao pe no rea mai tene lere mai patoa pe hao e holo mo ia. Kana au ia ka ki hao ia. Ka ki hao ia ka ki hao ni kautama hao ne ki tau hipa anga. Hao mo ngahi whekau mo ngahi mea. Pe whai no whama ala. Ka pau mamata mahe na vola pe mamata mai a kautama I poko ia. Na whaka ala le rei. Sai au pito e mataki mo vola pe sai ono whaka le rei. O ato e mea koe mehe komiti. Whapapau iang kanau tolo. O koe tau I he ni. Koe sino pe ni pe koe sino o lau me. Koe tau I he ni koe principalo ngā we. Ke tauhanga o mai ha whakafofonga o kupipiki mai. Ki he afo koula ko ia. O ataki tua whaito tonu mo tariui ki he kakai mo hafua. O kana ia ai tamakoni ko moala. Ko tamakoni ka ke umau ki hono ula ki hingoa. Kana o mai akilisi tamalere au pito na e whakakaukau ke whiri. Whakamatala ko e masi kana e mau ai hono loto he poko ia. Tala mai talo hau menusila. Ka ke uilo au ia pe ko hai te uwhiri ai. Ko sasi ko kau ki au ia yon kantiteit I ua. I tataka motonga pe. Ka ke uilo au pe ko hai. Ka ke uilo au ko hai tau mua o na huu mo hafua. Tama poto eni. Tama lerei au pito. Pia na e hanga e akirisi o mai tamakoni o nofo he poate ko ia o komisioni whamawholarea ngahi hange ko keipolo mo mea nai o mai e tamakoni tukuai mahalo ku ilo e hen ihe e tamo kifi mahalo o pito kamoto o mai a kifi na ihe whakataha koni a kifi mo kau mātua mo ihe whakataha koni kai kei ai whakafofonga aia alu ene tamai he nau ki tau panga hanga tau ko alaki pe ko holonga na nau campaign na tolu ki ai o kulere na tolu he polo kalama o kurani e nau polo kalama o ke kaunga ia ki he mea ko omi ko e he poate ko taimi ko na whaka mamai rea mai rewa kifi masi isa ko whaka matala ko omi pe a te utoki whakaukau ai ke u alo le sisita ke u whiri o kamata ke ata mai ta ko e whiri ke iai Prince Polo Pea koe tama koe e alo o piki he principalo ko ia. Koe mea ia ku tau fie mau. Pea kamata ke mahino ki au. Ai mea ke u whai te u alo le sisita. Ke u whiri kua ata ki au. Pea koe ke u taat pe ko hai te u whiri ai. Ka ku hanga he whakamatala mo e whakamalala ku ke whakahoko. O wha I hoku ata mai. Ke mama kau ai uhinga. Ta koe visione ia. O ku iai hono ngahi makatu unga pe koe principalo. Ke whai ki ai e piki mo e tau whanonga. Pea kou talat, kou tatau atu he kou mahino kau, te alu ke mau ki polo kalama o whai, ka te alu le sisita, ke u whiri, kou mahino kau, ai toko tahai ke u whiri ai au. Ka kene puak mai pe ko hai, ka kune whakamalo I he mama ki ai polo kalama sai. Me o se taha taha ku mafoki mai mo wola. Ka koe aho ko ia, o kou tau ki lawenga tonga ave ki ofisa kolo e fōmo, kou tau ki whātu mo, kou tau ki whe. Koe fōmo ene a nakolo e. Mo sio mai ko fōmo a nakolo. Ai. Pea koe whakarea ai ni nai pehe. Aho e ua mo I konga e mau whelereaki ki hono whai. Ai loto koe o e komiti oski a verenga. Ko ki mau tolu, ko e ni, o ku whakamo oni atu I lalo, o ku mau loto lerei ke hoko a timote tu iono a Oliveti laume ko mau whakafofonga wharearea ia ma a tonga tapu hiva ma ae poate ae kakai o ku kawai mo siausi po hiva mo whanonge whakarea easy, simple ma ke sio ae kakai ilongo fua o ku tuhu I atu ae poate ae kakai o ku kawai mo siausi po hiva mahino e ko e anga ia e ku takai fitu e kakai he ku ia patoa e taha o tala he ko ativi o kuua ka ko ta whaamu fu ki taha ki tala noa I mo ai ka ko me ani o ku fai kai peke ia va mai matapa o si to le I polo me hea
me he po ate ka lava ke whakahu mai pe ko nau tā mai pe ani ihia ia I ko timi ki a siaosi pe ai ko me na fai he ka whawonga he aho ko e ki akilisi ko ke na hau na tolu ki ha ki he kakai pe ko po ate ke na o mai he kuia i ha iai e tau whonga ngā ue ka ku nau tā mai pe ka siaosi ki ha ke tu watu ho nau hingoa ia I he risi ka ko ke ha mai sino ia ko ke na wo mai ke tau ngā ue whakata ka ku na wo na tolo ngā ue he te watu whatata ko ni ko hoko ki tataka motonga pa eke e kakai ko fe ho mo whakafofonga tala mai ulotonga I shop ko hulu mai ko he ngahi a live mo he hafua ko I shop pe mo longo a e nau polo kalama ko e nau rea ke tuku hifua se au se ori ki tua soko polo kalama ya okuya I ko atimi mo peni mo haifua ai ko atimi tuku hifua se au se ha li ki tua kai whakahua hai a I kantari ai whahu moai te evita puloka ka u hange koe lau ka u kai koe tau mua ai poate ai kakai ko poate ai kakai ki ngau e whata mo whakafoki mai kakai ke taha mo tau lue whakataha he kuofi a whea a November ka koe hamene hoko kai ke lava ia nau kei whao pe mo alu ha weni ke ngai mea koni ihe tano koni ke hui ke kuosi mo hui ke ni ta holo ai kui komiti ia whakaholo mui ka tama o waomi ke whakatahaka nau toki ha uta pasi pe ke omi ki fe ke omi ki he api koe o siaosi ke nau whakotu hanga tonu ko peni o nau loto ki ai ko loto toku ai oi kakai ko tala noa ko ni ke mea ko ni o kui ko whenga ke lava ki a e tau ngā ue sai na hoko ia lere pe polo kalama ia pe aru pe au ke toko naki ko usi I lere holo he umea ko ni he utohi ko ni ko mea ena e whakahino hino e he ha whahino hino he poate ke whai ai e utohi ko e whakapapau I e taha mo ene IT o kuha o ku whiri pe ai hono hingoa to tonu I he tohi whiri pe mo ene whakamooni te ne whai ko soko tohi ene mina kolo whakavave pe kusi omi te ke fonu kai lava pe o whafo ke fonu he ko ai ke utala noa tu pe ko konga koto ai ko mea na uhanga o mai ke whai aki e kupolo kalama ka kulava pe ke omi kotoa whiunga mo toko ni mangeau tu ai kau whakamooni mo sio angea ki ai vabe taimi e ko ki whi aho pe ua mo konga tau pe whiunga mo toko ni mangeau tupu ai foi famoni ko ova ia pe ko vai ua ia pe ko pesetia ni manoa me he tokolai o kakai na fili ia peni fifita I he fili ko osi fu tokolai au bito heki foi taimi no mo vave o foi nga we ka mosio ta holoreva ai ka popo a peni ke o te nau me te nau he kapasi na tolo mai o whakamalohi ai o talangi ke poate ko peni aku foto mi he pe ako nau tolu ka ke fo ko poate neongo nau ma o poto mo tau kei e ngahi eria ke hau ka siaos ko talano aten asat masimo ko uinga e kulaivi ke o atu e me ako ya hange ko lau ko neongo tau matua tua whaka tangata I ngai tawhak tau lava te tolu hango ko tui ko siaosi ko ne mau e tau kei ke ne hanga fatu hala fononga ke langa fa ekonomika foto tu ngau e fonua ka o te ke ne malo hi feunga o tokateli de faka politika re ke malo ta tau hono vai pe mo akilisi malo o se ta o ta pe ua me hen faka laka ye sia o akilisi pe ko me huma asata o poloklama I he ahoni o ku ikai ke u heke o ku ikai ke u mavahe o ko tu ma pe u ikai ke u loto ke faka puri I hamea ka ko loto ke o mai ke tau sio ke kakai o fonua ke tau rea mai ki kakai o na lava ki I tau tolu ke na ofa holo mui me he fai kovi ka tau whenga I hake kai lerei ke hu ki loto ki he whare area o ngā ue maa ki tau tolu sai whiunga mo toko ni mangeau tup a kau whaka mo oni pia kou hela ia pia kou hau pia kou tā mai a sione tau ki uvea pia mei whātum Sata lere mai ke tao. Ko uhi ku kai ke ulo mama ku mea lere.
le mai ke ta alu pe ta tu le va ke timote le rei fo kona ko mau ai fomu ia ko a fatu mu ia sione tau ki uvea sione hikure tau ki uvea ke mo alu ke fakata he ke alu ko hela ia he teu loto mamai pe iku o asia tu atakovi ai talanoa ai poate ha ku ho ha ai kai tuku au ke ki malolo kai update mai pe a ngawe ke sio at pe me apin ta ko me na hoko ko ha me na hoko ko nofo pe me apini oha o sio atu ke na aku loto mamai na osi pe ai poate pe ure atu e o se fakata e telefoni a Timote Laume ke nau whanongo mai ki ngahi mea katoa konu hoko. Aia ko uhinga koe ki ai, koe mea ia o ko ilo o ki mata vai ai a e tau komiti. Te e kai ke nau mao e loto lahi whiunga whakapolitikare ke tuu e nau tuu ni. He ka pasi atu e kau tama koe, maharo ke toko hongo fulu tupe a ka pau wa o wanoa. Nau he ka pasi atu, koe fu kau mui eni ai ko ati mipe ko pensimani o malanga ia pensimani. Ko nau tolu enu na wo mai ki he komiti ko ngofo itimi wa inga ke e ua o kai ke nau tui nau tolu ki e tau plani wa inga mo e tau wa inga nau tui nau tolu ke plani mai ka nau hope nau tolu mi he ko nga ko tau fenga ke to le polo kai whakakau mai ko atimi ki e tau wa inga ufai o sai peia ka pau o kuia hata hai au fie hu mai pea hau hono sino show up mai he tau tu ke pou ka ko mea ko hono teke maha ka kai ke pe he pou i e tokota o ku matu aki halalahi au pito ia ke tau ngau e whakatemo kalati pe ko sistemi ngau e o kutauhanga o ai ko tau o sirea ke whalo e afo ke mau pe a fusi mo tau leta ke mau pe tau taki tahalere i hono leini ka kuia i rewa hatau fie heka mai he tau waka ko tuang e ta whaketa heka he tau waka o kwa ke iaha mea ia koe teke mai kau pou pe tala mai sai pe pakahau pe kai longo mo ui he ta whake ko atimi kai teke mai e kakaia ke omi hono hingoa ke whapipiki. Ko rea eni ai nau tau hipa anga. Alua tu pe whakamama o ne tala mai mahino kia mea lahi pa kone rea ani. Kau tangat kataki pe o keki ukau au ka hatafa aki he taimini. I he ku kakenteu talatu ke eau ai mea koe ni ke mou ilo ki ai. Ko ki tau hipa anga ni koe ai ki komit takai koe apeni. Mou ilo e mau takai o si mahino ia ki apeni si mani. Ka pauna e whainga maari e ke ne whakapapaui o ku mau hono sea ki whare area. Kai ke he laia he toi ui tokoni mai ki a mautolu pe teke mautolu ke mauoat ki he mea. Ki o mou pāti. Pea pehe mai pere ka. He kou kei tui ange pe au ki he koa timi. O kou loto mamahi pe au he mawahe asi au si. O ku hala. He nai tonu ke nofo toku ai. O ku tokolahi ange kau tamakoi. Kai rewa ke utoi fuhanga au whakahoa asi. He more taimia ke tautou whamama tu o taha awe pe tō ni mangeau ki haka kai o si sitika au pitoia i honau atamai. Ai mea koe o kunofo ai e nau whakaukau. Tokua o kai ki whakate mo kālati ai mawahe asi au si. Koe toko lahi e pada tonu ke whai honau loto. Ka ku homo mai ne whakamatala pe. Koe iloini e pensimani o ku manifi hono whainga maari e ki whare area. Koe uhinga ia ku uia toi ka ki mautolu. Ke mou kau i hono pou ke whakapapau i hono sea. Pea koe mea ia koe kutalanoa o tau sio koe ki ai. Pea koe uhinga ia tai a pensimani ki a siao si. Koe mea uka ke fie kawa a pensimania. I he poate te ria na ilo o kutukulolo mai pe uhau o whakaongong. He ku fotu unau toluia koe kau pure. Mo kau mau mawhai ki he kakai. Pea uteke ne tari eia hafo i mea e taha. Pe e whakawhi ki hau hala, kai ke ne tari eha mea ta. Ka, o ku osi ka kato katoa e unau ia koe ni, ia Timote tu i ono Oliveti Latiume. Osi ka kato katoa, pea kune mau whakata hai taimi ke taimi, o kune mau ngai polokalama, o ku talanoa he patoa. Wheu i he tolai, ko hai koa, o mou ilo, te toki polokalama tau haa, pea polokalama re tio mo Latiume, mo ngai polokalama ke. Pea te mou ilo ai koe patoa pea mei fuoloa. Ka koe uhi, ko mou ilo ngahi lao koe o ngawe whakapure anga. Koe ke ngofu ai ke na urea ngai mea whakapolitikare. Ka mou ilo ngahi information he kei mou ia aklisi. Koe tangata eni na e kau hono whetuku mai. Mei loto ai ngahi korapsini a kau taki.
na kaua tiu meia hono omi ngai mea ko ia ko uhinga ia ke mo ilo ko uhinga ilo e asata he ko asata kune ilo e kakai ka ge ka ko tala noa ko ni ke mahino ko longoa ko ni ko engineer ia a puka mo eni ki kau tama ko eni pe ke o mi to ko hongo fulu he ka mahe pasi ko kau pe ko to hongo fulu tu na mo wa no to noa te na ula kasi ai fu u fomu ko ni to ko ni mangi au tupu pe mo ai oku ia me na ka ke hanga he poate ia tari na tari na to mo except ke fai he o mai na to le akore ke fai samea ko foi proces lo ke tau to fo e to tuku mai e tau taimi a tau so o si lere ko atimi ai paka o si lere e nau programa campaign a kinau to luia nau hip re takai holo 70 takai holo di block takai holo o ku tau ke kiki pe tau to he foi unu fe ko ni lo foi loto e tau komiti apuka ko tonga tapu hiva ko talatu ko tonga tapu hiva ko e uho honga ya o patoa te honga talatu me akoni na o ato ka venga fa anunu ko ke mahenia moata o tuhu ia ke mo o mai na om ko ne malolo pe ka venga fa anunu o mai fa arisi ko fu malanga hoko ko ki ha tunga o ku ka utoketa ya ka ma au ya ka poto na fili taimi ko ya ombe e tonga tapu hiva ya afaris ko ne more pe ko ya na e kai ke patoa a pensiman fifita ko e taki mai e fereti fonua faka hu ko me hoko kuiloto a pensiman fifita ko timo te laume ke honga talatu talu me folo ma fingawe aki ko e patoa ia ka ko uhinga ko na fihia henga ngawe pure anga o ka ke na asia hasino ke o ka ke ilo ai ka kai eni ko au ko ilo fu ka kai patoa ilo to ipure anga ko au ko ilo ka patoa fakalongolongo ngai kolo takta ko au ko ilo o la yang ke ngai me faka politikare i he fonuani ko talatu pa ko uhinga e kutu mau ko uhinga e kulot mamai i he me akoni o ku fai e puka ki he komiti o kune tuye suwe ua ka malo yang eneha ene ome suwe ko atimi ke faka hu ka mo pe e feve e tau polokala mangawe ta ko uhinga e kure atu i he aoni ke fatonton ke taimi ho tau halal lotonga u tau kia ke lu neongo vave taimi ka kulai fe unga pe ke fatontonu sayang e tau fatontonu i he taimi ni i he tau fehalaki me he osi ai fili sai ko ostalama i se misi ko ne asi pe hono la ita i he tau penako eneha ko ne ha uya ka fai ve mau na osi rea se misi aki ha ki he poate ko ke tau ke sea mo to sea mo tau sekretari ko ene timi ko ne maupe ai whakakakato me ho igi kuna wa whakalava me ho igi ko tau atu ka pensimani lotonga ulongo mo ui e nau lere o toi whenga mai mo hai mo se misi whakahau o mo whewhe ka pau e toi tukuange mai mo tonga ko o lava e nau ha e nau timi ki loto i hono whakahu hea he poate ai kakai o mo pehe te tau pureanga pe e foki ki hea ki he whakaukau koe wai mo pehe e tu e whakaukau pe ko tau foki pe ki mea koni o whakamatala ko tau tae ao ngā ia mo whanongo ki he whakamatala koni whai e whiria wipi ko e rea ni a whiria wipi he ne programa mo seti o ua na mo whakakau ke kau ex koe ni o kuna lotonga i wharearea he taimini a nofo noa ia hake ko pensi mani mo o tuko ia tapong mo whatapu i he kurea hingoa tenau toe o atu he temi hoko o whai hangawe fo'o pe toi lerei e kaunga lerei ka tau tolu. Kau tau fie mau hapure anga fo'o mo hafo tu fo'o ko pau ke tau whaka fo'o o atu hakakai fo'o he ilo na nauha na nau oha ke ai e pure anga ki a whainga atmosphere mo ngawe fo'o ko mea koe ke tau amanaki ki ha mea fo'o kai o atu ai kakai tatau ko whakapapa wat he i kai toi lava ia mavahe me he mea kon tau sio matai i he ahoni na koe uinga ia e kutala noa makehe i he ahoni o nofo he ko mea koe kou tokanga koe ke poate ai kakai ke matu o tu a ho nau loto ko mea koe kou sio kei mui muia ko ne hau pe kakai a ki toko lai sai pe koe whakate mukalati ke tau whai loto toko lai
Ko e whakatemo kālati ko tau whiri whakapoto haka kai ke na wo whai ai foi. Ai tia whakatemo kālati ke hā me whare area. He ukai ki ia panga tuku hau e tau he poa te. O kai ki ia tau mo ua tau toruia ki a whahinga kakai i he. Ko tau mea whai kono whiri whakapoto i he urunganga mo ata mai matua tua. Ke tu mau e tau whakakau ke mea na tau rea aki. Pea koe uhinga e ku polo kalama koe i he ahoni. Ka pau ko mau i e puka. Ai ngau e poa te, o ku iai e tūtuni e poa te, ke whakafoki a e nau tūtuni, ke mea na nau rea aki mo whakapasi. Loi koe mea angosia, tau mani utu he poa te e ku mea lere. Tau mani uia mea kai ki o alu po uria feitu, pea omi ki ukai, ngā lo foke fie kai ia he loto aki ngau. Pea po uria he ngai feitu koe, whakamalanga ose i vi hange ko utalanoa koni. He ukai ku hatanoa si, ka pau ko mau hatoa tolu toko wha, toko nima, toko ngavulu he au. Koe whakamatala peheni ai pehe aho ko ia. Whakamatala ke mahino. Ka kui whē toe ngā. No whanonga pe. Tari ke Rizal, tari ke Ola. Tari ke. Ka kui ai special people o kunau whei lau ke o whai. Ai ngāu e tonu ke whai ha. He kau heka i olunga te nau o kai e pangatu hau e kakai i loto. Pea koe mea ia koe kou tala noa koe ki ai. O ku mau o toki mau hanga tonu mei he kakai. O ku ikai ke nau toi flavor nau tolu ke whafafonga lolo tonga. Ko nau sio ke hea. O sia i ngahi rea toko lai. Pako hau eni ke mau whakataha koni. Ani nai whaita tamu tonga le rea mai toko lai. O te mou toi hanga ha. Te mou toi hanga ai ke mau tala atu. Mo ai ka pau ko mou tolu mou tu Yesu akirisi. Whaia mo mou tala mai e mou tolu ko hai te mau o atu ka mou sio mou tolu ki ai. Ko pau ke o atu ia. Pako uinga ia e kupe. O ku hala. Ai mea o mai e puka o whawhanga agi komiti upe. Sige, ko eke atu, lati ume. Ka whaiange ai savea o kumau e pen. Te holomui, tamai e Timot. Iyo, te holomui. Ko eke atu koe ka bobu. Ka whai e savea o kumau e Timot. E holomui a pen, tamai nato, ikai. Ko pau ke lere a pen ia. O kumau sio ke ai hau a timi ke he. O huu mai he tau timi. Pa tau accept ke toi whai ho nau loto. Ko kore atu. Whakamatua tua hatau ata mai poate pia tau whaloto lai. Lolotonga mau luta whanua he tau hanga tataki. Owa ai ke aluha ke peha futaha noa ia he halape awhi mai. Pane liriu tokua koe tau whenga ki he whakatemo kālati. Koe whakatemo kālati, o ku whaia he taha, o ku tau whiri ke alu ki whare area, o ai mea gui koe whakatemo kālati. Tari ui ke tau tolu, ngā ua ke atat ki tua mai ka tau tolu, koe vahe e tau fo i ke kepe, koe panga tuku hau he pacheti, ke tau, ke kakai whanua, whau halao e aonga ka tau tolu, koe mea ui whate mukala. He ke tau ako tau tolu hanga pepe, mare ke tau o mai tau tolu, ai. Ta tau ula ki movete tau tolu i lalo, teke ha. Teke lava. Koe tau whakotu koe ha mea whakate mukalat, o kuia no principal ngā ue. Pea koe whainga sistemia mo structure, hange koe kulau, nā ku osi tau kore he tau whakata, ke aia mua e tau konstitutone ke ne hanga hoa. O riti ki tau tolu ka tau o whepaki ha mea, pa tau whoki konstitutone ke owa te tau ha. Ai koe tuunga ni koe ko uhinga koe o iai e ku uhinga, Ko kore atu. Whakamore, o ku lolo tonga sai e tau polokalama, mo e tau lere hono lewa, mo puke kakai whanua, o si katoa fo i hiwa. Koe toi pēr tonga tapu hiwa. O ku he lahi, ai poate he hala, talamai e petuliki maka. Na mau toki whauni ai poate, ai komiti, petuliki, na tau i he whakataata tolu, ko puka na i he, ko ripoti na ia se misika ia, ko mo poate, campaign a motoria a pen, pea o atu moha, mo topiki mo uhinga, ho mo wo campaign ni. Ko me aia koko uhinga tu, o te mohanga ha, whenga ke taki hala i e poate, ko poate ni na nehanga ta, tutuni he wiki ko osi, ke whiri ai poate, pea ku shea ai a feret, tokoni kia hai, tokoni ofisakolo tatakamotonga, sio, ko me ai ui ko ha, ko ataki tua, talamai e tau ngahi, ko mo poate ko poate ki fe. Ikai ko kautama pena mo wo campaign i hola peni. Ai ni na mo fili. Ka te mo tari ui fe mai ki ha. Ki he tau poate. Ikai ku ke ha olo yaki. Ta kona mo uta pasi ko uta mai fuka kai wa. Mo mai pe oreo ko ke mo fie maria ia hai. Ia shaos. Iene mavahe. Ko mau tolu ko ni mui he u mau fie maria mavahe shaos he ko he mai. Ai ngau e ko timi. Uruaki
na mavaho ai saluni fo o pe au tau vi mo tau bui bui ki o te tau toi ha toi i lo atu ki hanga tau hala fononga ke tau kau atu e ngai mea koe paka hui ngai hua se aski tua ua koe nau whenga he ula ki whakataha ke ha ke liriwe hingoa o atu ke kakai uha oku itangi i mo ita mamahi mai kakai ai ke tau fia koe mea ia koe ko uhinga koe ki ai tukuangi ho mo whenga ke muha ke mo toi ai hala loa kage ko ofa ke polo kalama ko ni o ko hanga whakahatu i loto tawa taina pe ia mo mato tua ho ata mai mo ku loto ke hanga whakahaka te mo tolu ai mea ko hoko ofa pe mamata mai ai poate ke o alu pe hata ko ke tau ilo ko haie mo pa ko ke me mipa na tau si hanga whakapapau ka ku ia ha mea ku fie ma o he ngahia ngahi va ngai whakafou mai he ongoha ongo whakafofonga ka ku ha mea hoko alu e whakafofonga ko ni a puka oha o whekau ke na uta pasi o te na uhau ki ha ke mea na muutala mai ko ha ko e area e ongo whahai ke na uloto taha ki ha pe aku mau fia talatu mo telefoni mo talatu e ngai mea ke o mai pea ka ke na whai na tolu ki ai na whe telefoni aki peke na wa toki heka pasi ke o mai o ko lau e au ia ko mea u ko ha ko corrupt ko mea u ko ha criminal ko mea u ko ha ko ka boy fastu mo paulot ke nau toki yo mai tokua nau astokola petala ka mo pe ku hange u me ko ha ta tau to fia mo nofo ai to hitapu living god ai living pipe o ku nofo ngai fa mo ni ko fa mo ni akakai mo ui na ave o nau hiki fia mari he uia ia ai faka matala mo oni mo faka tonga matala lai ke nau lau pe ku nau fia mari ke fa mo oni pe ikai pe ko me aia ko me ko hoko o ko kore poate faka mau ho mo loto pe mo sio ke folau tau fai pe faka papau e tau ngai me au foto u ke tau stiki ki ai pe tau nofo ki ai o ai alu ke pe hata pe hata mai ko faka te mo kala ti fo ki pe mo pe ko akilisi po hiva ko e nere a pe ka me ke fai ko ne nofo ai ta tawai pe ha palala ngai kapama me tafagi ka wa nofo pe akilisi he te talato me akoni taimi ko na pare mia e tangata eiki i lo he toko lahe wa uke kakai ka atona mui tafago akilisi o vale pe ku hawa alopet centuri o tana mo tangata eiki ni fe mau hanga au eke ngau hamena hoko na fusi mai tangata eiki o mai tuku i office pare mia ko ne ha ko ne tangata fare alopet centuri ka alopet centuri ne fare eiki hai ka fere chevere pa na akilisa akilisi o ku fie mau ke tau ha ilo tatau ke mea ko ia ko akilisi na kegen tu loto i ha mea na hawa lopeti hu he ko tangata ofa akilisi ka ko unga gulia ke hai e lopeti hono ane afi ka kusia lopeti ki hono kaha u mo ahoni ka ko me na mau faka kau e lava e puka mo mea o fage na faka fofonga ko omi faka fofonga ke ha ke lava tala no pe area mai ke komiti pe area mai ke faki komiti fa vaenga pe e ha o tala no hala kai te yofe fa fonga ko ngutu penia puka kune o mai o faka o fi mai ko sino ko mo lau mari ko o faka fonga kai ke ofi pa ko ke netari korea te komiti hala korea te ai komiti faka vaenga hala pa ku fai o ko ha ko a mea utauhanga o faka apului mo faka tuai a ngawe ai poate o staim ke tau manga ki tuaha o alu la ko me aya o tala no ki ko kore faka more atua o ku ikai ke kovi e ku ngawe o fai o ku sai ia he ku ngawe he ko faka aki o kai ke unofo pe o rea pe ke pure anga paka mo tala e nau fe halaki pe te urea ke ko timi tala e nau fe halaki kai fenga ke ufi ki tau tolu mo fufu o ko ha fe halaki ni o tau fai ka ko atunga ko poto ani umui he ko toki fokotu pena fa area pe sia mo kaurea ko e mau hu he fusu o mau he fenga ke aski o lunga ke mau lava ha o tatau pe mo akilisi ka ko suwa ni fetonga akilisi pe ko poloklama he ahoni e tohia he tohino ka angelo e kurea ki ho lau mari e loto maa e ku fenga ke frahafia ya ai fonua mo e pure anga kakai ke hoko mai i novema
Pako uhinga ia ku tala noa. Ki he poate, ke mo eki whakamore more pe. Uhinga e ku tala noa, ke mo whakatoka ngā iange ai ka kai noa ia ku hu, o ne hanga mau i tau polo kalama, ko tau osi, ko lahi e tau mea, tau femi mori uri waki, ko ngawe ai nihi ko ni apuka mo o mei, tonga tapu hiva. Nga ue ni o kumi mai mo e kakai ke o mai orea i he whakata, kana e tonu ke nau whakahu mai i hea. I he kau whafofonga. Pea koe ni o ko uhinga ki ai, o ko tuku taimi ki fe. Ki hiva ke o alo o ilo i he ko whukakai ko ea kouha. Ko feo hi mo nau tolu maheni e ko feitu nau tupu hake ai. Pea koe uhinga aia. O ku ikai ke mooni ai ngahia. Ai ngahi whakamatala konu o mi he koe kauha. Koe kau campaign ni ai whahai e taha. Neongo tau to'o rei polo. Ka kou tala, ka pau te tau to'o rei polo. Te tau feo hi ta tolu mo e whai ngata au hau ki November. Tau ai ha Prince Polo ngā ue pau. Struck sa. Whao e tau konistuto nepa ka pau tua ia. Ka tau hanga ai e tau hau. Ka venga ngā ue ke mau pia pau pa tau wholau ai. Ka oua e aroha ke peha tama pa tau. Soko mea whakatemu kālati. Koe mea whakatemu kālati. O ke uhinga maari e pe koe haho mo ai. Ai mea whakatemu kālati. I he nau o mea koe ngā ue. Pea koe ia ko uhinga koe ki ai. O kou whakaamuange. Ke tau lava o whakaava. Ho tau ata mai ke toi matala loloang. O kuiai e mea ke tau ha. Ke tau whanongo ai ke tau whaaki uhinga maari e make sense. Pea moe mea o kuha. O ku tonu ke tau toi ki wakiri oa te tau whanongo ko tutuni ko sea. Na kai fuke paaloti, e loka pana paaloti. E ka ke tari e o mai ka pasi koni ko ki he. Heha. He ku make sense ake e whakamatala koni. O ku whai atu koe e ha. E ta whaki koni koe e mea he koe ha. He koe tu ni ia ke ai e komiti pe o mai e ke whai whakarere i fe. I tua. He koe palopare mau hoko i fe. Hoko i wa hiwa. Ka ku toho mai a ke ha. Ke la vea ai poa te pako uinga ia. Ai tu ni koe sea. Koe o mai e whoko tuu. Me he kauha o ta mai. Ave mua naua ke ha. Ke sivi, ke savea. Futoko ni mangea tupu e. Ai. Koe te ai ke savea fe. Koe vai ua ia koe peseti e ni manoa pe ki o lunga. I he fika kona mau ake peni ai whiri. E toi ai o savea i fe e mau aro fai aho e ua mo konga koe. O mi kakai hono whawave i koe. Na koe tānoa loa ai tala noa iagi. He koe talu e mi ane fe. O tonu ke mau maa wahiwa. Na koe ia kou kore atu. I he ku. Ka pau o usio mai hakakai. Mei wahiwa. Koe whotu tau ataina mo maa aku. Mo osi ilo e mo tolu fua. I he mea fua tau. O te mo o mai e mo tolu a peni koe unga. Na e taki atu e akirisi. Pe koe hau he pure anga akirisi. Mo sio ke ngā oe pe oku aonga ki he whanua pe i kai. I kai koe expay loto o tari ki ha. Ke vahe mo e benefit. Kau whehu i atu ki a peni. Koe vahenga kou oange kasi ausi kune whakafoki whare area. I he toki hu fo atu asi ausi. Ai AT, ai TA, ai travel allowance. Mo ngahi fika kone oku mau e si ausi, o kai ki ahano uhinga. Ka pau oku mou mau. Hamea oku mou longo ai mo puke. I kai ku mou kaunga kau he korapu mo whaihala. O kai ke mou lava whakafoki ngai mea ko ia. Tā koe uhinga pe iha o mou nofo ilo toke mo kai mo inu he ngai ia. Kakava mo iwi o kakai. Pe aku monia filia wipi. Hei kai to iaha whakalaka ia ia. Ia kakai motu a os. Kau tau whia mau ha pure anga fo ou. Moha nau fo ou. Pea tau ha. Moha ngāwe fo ou. Ko pau ke tau oate kakai fo ou. Kako mea ia koe kou pou ai ki he poate. Oku tau ngāwe ke tau tu Yesu kono whetongi tangata eiki. Pea tau whakakau hangai ko au. Ka pau te wainga koe whes, te whakakau ke whes le taha o mamani. Mara te whakakau ki whes koe a Inglani. Pe te whakakau ka tene o kata, pe ko hai. Ki he le taha ko au ia. O ku hangai tofu pea ko whakaamu koe ki he poate. Ka pau o tau o mai koe tu Yesu o akirisi. Whakakau pe ko akirisi ki tau tolu. Ki tau toi ai ki tau whano whakanimeni mama a te ria na area maha kakai. Ko akirisi na e kape tau whetongi pia rea mai kakai mo hafua. Kana e lue pia mo lulu pe fupure angaha. O heka tua he sea pare mia. Heka he sea minister. Whakaava matapāke a te tau tolu.
Whakaava mai matapaki tau lava tala noa o kau ia. I he langa whonua o pure anga. Siok tau o mai tato ke whakanime ni mama. Mo tau whakau kau ke rea peka kaioha. O tau kai ki whai toka. Ko hea tau mea whai. Ko hiri mai step maalunga taha e whunga. Oia. Oi civilise e akiriski a tau tolu ke tauha. Hoko atu ai. Pea kua asat masima. Mea pango koe ke mao nau nau oi kakai koe nau pore ki wharea rea. Kana aku mao nau nau ko ia. Si te hoko atau a ngawe akirisi. Ka kou ilo i fo i toko taha. Kou ilo i hoko i koe akirisi. I loto. Ko Paula piveni piukala. E ko os whanonga hoku te ringa i he rea a akirisi. Rea ki komunista a malolo koe ni. Rea ki family. Mo toka nga ia Paula piveni piukala. Koe toko taha ko ni kune kaha asi hoku ata mai he taibi vave o maki feohi koe ni. Moe kotoa hoku lau maari. Pea ka whaiange ku more. Koe more ia e mahu more pea mei tongani. Ta koe uhinga ia e ku tala noa atu. Koe nā kuhange ko kulau. Nā ku whiri foki vahe hongo furu pa ko kei whiri pea. I he aho ni ko ureanga hoku hoa. Te ta whe tuku mei vahe hongo furu ki vahe fitu. He whiri koe ni. He usai a vahe hongo furu ia o sai. Sai a pitu mo vahe fitu. Ka koe uhinga koe kuha. Koe ku toki mahino i he kamata ki palo parema koe ni. Oku hoko. Ke tau omaya pen ki alo tanguto ex mo whakalongolongo lota e whaiha mea. Mo omaya hai. Ka e lava e piven piukala e kou talati. Koe uhinga e kou fie. Foki mai a whiri i a piven piukala. O lulululu i e loto i pure anga ke mo kulu e whaihala. Mo omai e mo oniki he toenga kakai e whanua. Mo siope mo tolu he. Mo tua mei hoi nai more hono api i he tohina ko foki e giai. Mo tua mei fe nai more hono api hea foki giai. Ko tamana e mo ua i he mea whana na e mea o hao mei ai. Ka koe ki hano lakanga ia ona pe ko hano matai tohi lao. Ka koe unga koe ha. Koe pride ai ata mai mama. Kune lava ha. Whaka uhi nga i e lao. Pe koe kakai au tau fie mau ki ha. Ke huki loto. O kei hoko atu pe furulai ne kakai he huki hai. Ka piven ki whare he hopo. Ka koe koha loya piven. Ka whai e piven hia. He ofa whonua. Ngau e ta e totongi. Ngau e whakasewari tani. Ka koe uhinga koe ngahi hopo koe au ha. Paanga lalahi. Te nau more lau mano lau wafe ki ha. Ke kau loya. Ko hanga e ha. E piven whai e ngau e koe ia. Ie ne ha. Ofa whakasewari tani. Pea ku hanga he. Foi ata koe au talamai a tau tolo hea. Ai tangata totonu ke alu ki loto. O koe ke hau ia nofo whakaheke i wahe ngā aki ha. Ai tola taha tola e ua pe koe konga mea kaimo. I kai. Kauha. Taria piveni ke de whanong ke here o tangi o kua. O oange te neala tokoni ia. Pa koe uhinga angaia e kua. Talanga o kua. Ilo e tauni. Na whakaukau pe ke ta nofo e ta toki o mauha api ke ta langa ki ai. Pa ta toki hiki pe o mairewa e ta whiri. Koe tauni. I he weekendi pe. Te maorewa whetukutuku mai. A o makinga o ta Filipe me vahe ongo fulu. Ke ma fili ia piveni. He koe uhi. Koe tuu whainga taa o he huu a kau kua. A kau ngutu mofere koe iloto he poate. Hange koe ni kou talanoa ki a puka ke whakahalaki. O kou talanoa i te whakafoki mai. He ka pau e movete vete pe pure anga. Ka e hua piveni ki loto. Kou whakapapau e lava e piveni ia. Toko taha peo hange ko akirisi. O lulu e fupure anga ko niki ha. Ke mokulu e whaihala. He ko osi ilo a hono natula, mono anga, pia ko ofa atu ke tiki motolo. Ko iku tala noa ia, ofa atu ke komiti a poate, mo iku tala noa, ko ofa pe, o kui kai ke mouloto mamahi mai kia te au. Ka kou whaka ilo, hange koe lau, koe futohi koe ni. Kau fokia ko lau wholofola pa kou mea kai whaka aho e. Mo sio mai ki ai. Koe ha? Tohi a molo monama mea. Pa koe taha ni oi rea tuku. Ai foha o molo monako molo nai. E ki hono kāinga. Kāinga o whina. O kou matua ki kore whamone more atu ka tiki motolo. Ka pau iaha ku whihalaki po whihalaki e kamai. Oa mua na mousio ki o mangai vai. Ko uhinga ke mahoko whakamala ia ka tiki motolo. Ka mo wako mua me ai. Ko nga ke motoi lere yange ki motolo. Mari e. Aia ka pau ia ngahi vai mo ngahi tono e kāinga. O kou kore whakamore more atu. O kai koe uhinga aia.
o ko ka ko ngata anga pe ia pe ko kore fa more more atu ai ke mo wako a me ai o to e lakangi ia te au pe to lere yang ka te o te fa aus ko ini ko nga ko me kai fa a ho fo kien ko toka te ni mo ngai fo ka va ko ngai folo folo ia ai o tua hanga tonu ki palofita ko Joseph Samita tada hanga o mai ngai ria hangi ko ria poto tau he kai ke planis mo sino mo taimi season ki kai ai red meat mo white meat mo afua panani talano ki hanga ko tau he mo le to ki ha ka to ki ta ko ni ta no mai o si ai pe fu to ki ta ia na o si ang he egi ki ai ngai me ko ya pa ko winga ya ko ka o tau flalai ki he o tua maf pa ko ko tau talano ko ki me ko ni ko lave hifo ki mahe hiva valu to ka te mo ngai fo ka va ka pau o kuke siasi LTS alo lau ho folo pa ke alu ke lau ai vesi ai mahe hiva valu e kamata me vesi ono fa lele i foi na ai ke lau wat tu kana ai ke lau wat ko unga ke fakaloto lahi ki e ku poate ke poate ko ya ai kakai ka LTS a mo lau pa ko mo tolu ke LTS a ka ke kovia ke mo kumi ha LTS a mo lau e foi mahi wa valu ka mata me he vesi fa ni malere ai tala no tonu ia he mea ko nu hoko mo to folo ni afio mo fa lo to lahi mai ki tau tolu ko ere ai ai e ki tonu ke so si sami ke a ko i hono kakai pete o kawai mo fili fa poto hakakai ke na wo fa u halao mo tau hi a merino mo tau talango fua ki he lao lerei ko tangata o sio kita mo sio ki ate ya o hanga fa o lao ko ki he kakai pe aku talano e va hi valu ki ngai me hoko i he tai mi pa ko wanga o pore ia fa more egipe na pe ku te lao funga va i kai ka pa ko funga va ko o ku ke i o ku ai mo ngai to ke o ma to ko ni ka ti tau to ko pe ko ha pe a to ka ri ni mo funga pe ngai funga va o ku ke i ai ka o ku tau fea ko aki i he mo ui ke langa hake a o tau fonua ko kakai lere te na hoanga o mai ha fonua lere ko kakai covid te na omi ai fonua covid pe aku pehe e tau ngawe hake ko whakat mantala ko kimu a hoko ngahi mea ko di o mai e mitia ai mau e kolkein kilo tolu noa ko fefine fae ko nina mau mo kolkeini mo hafua pe aku hoko atu ai kolkeini no mau fauike ko flatia he fonua pe aku talano va he ko ni ke tau whakawhepa ki a ngahi mea o kune whakawhe atu ngia e tau nofo he society pe aku talanoa kia teki mo tolu kakai e fonua neo ho mousio ke hange o mata kovi e sino motuani ka koe tama ko ni ko alu i ngai whi lau i ko alu o kou lotu ke eiki tala loto mo kore toko ni ai ke o mo na kai au hakuri haka nga ap i haku alo fai e tau nga we o na aku lavea pe ha kai faka afea pe hange ko lau toka teni mo ngai foka va hange ka tau ke vesi wa fa pe wa tolu laide ko ya o ku tala no ai vesi ko ni i eku talatu ai uinga ko ai eiki ka te tau tolu o na mo fenga ke rea ke ngahire ia kai milahe ku tau fenga ke rea aki ngai folofola to apa tau fenga ke faka malo i ka ko ke tau fai e tau to tama hegi o na mo fenga ke rea ke ngahire ka mo fuo fenga ke mauia ai ko ai ke tau kakano aki angai mea ulaki fenga ka pau tau loto ke fai totono kakai tau ulaki fai totono tau to tau fenga ke fai lere kakai tau fai lere tau to rea moni tau to ka tau fai hanga awe o skia verenga tau ulaki fai e tau tolu tamai egi o na ke fenge rea ke ngahirea ka ke fuo fenge ke mauia ko au ko egi ko otua ka pau te ke loto kiai te utoki whakaava rewa hongutu pe whao te whakaava pe te ho arelo pe te whao kia te koe a ngahirea ke rea aki mo whakaloto ia kakai ke tui ki ho ngahirea ko ekipe ta o kune fai e fonga ka kune o mai e whekau ke fai ka kuke loto ki ngai mea ko iate ke ula ki fai e koe e asat masim o koe koe tu maari e mo masiva koe mea fua ia
ki tau whakahoko whatongia ke whanua. Ka koe ha, ka koe loto I mamahi I whanua mo ofa whanua, ke ula ki mau ia. Pea ko hono ngahi nau nau, koe rea mooni, koe whai tonu, oua kai haa, oua e whai e ngahi mea hala, ke whepaki mo whinangalo. Whakamaa ni ma, pea ke mo ui tau mo whiunga ke whahoko. Pea ka pau te ke loto ki ai ko au ko eki ko otua te vete ho arelo, pea te oate ngahi rea ki ke rea aki. Pea te whaloto I kakai ke tui ki ho ngahi rea. Sio, eki ka atoa toe ngāia. Koe mea peu toe, ke tau whakawhiunga I mo whakatau I tau tolu. Ko ofalahi atu ka teki mou tolu. Pea mo lava e tau polokama. Uia I ngahi polokama hanga mai me mui. Te tau toki o atu e ki tau tolu ia kana o atu e ni. Koe uhi, ke tau sio ki ai. Pea ka pau mamata mai. Hau kau ngā toho palau I e poate. Ko whaamu ke nau matua tua au pito. Ke nau whakahoko. Ai ngā ue. Oku tau mo whiunga. Ke io e nau io. Pea ikai e nau ikai. Ka ukai ke tipeni ai io mo ikai. Me he tafa aki. Me he hoka tau koe o whai me tafa aki. Ko tau osi pore ki tau tolu ke tau lue he hala. Pea tau tari whakataha mo kalaisi mo ki nau tolu na mui mui atu ia kalaisi. Ai hoka tau. Mo e haa ngahi nunua e hau. Ka koe tau fua kolosi pe. O whai ai pe ki he vani. Koe kalau ni e uhanga me he. Tau lova pe ki ai. Mo ni lau e paula. O ku tau lere kotoa pe he pue. Ka ke ka manat. Koe toko taha pe tene mau e pare. Ko hai ia. Whakau kau pe ki ai. Koe tangata ko ne mau e pare. A ngahi palo mesi mo ngai talau whakau mai he otua. Pea koi ai au tala no kia paula. O wana tau whakau kau te tau lere pa te tau toi makamio. Pa te tau aiha uinga e puri perilo. He koe hange ko lau a krisi. Pe vave mai pe tuai mai. Hange ko polo kalama o amana ke whakahoko a mui ange. Te tau tala noa I tatou ke ngai mea whakahofo. O ku hoko mai iho tau kuongani. Hopo mai ia te ia pe. Hange ko tala noa ko ina whai ko e afi mei mo unga. Kaike, ko mate he ofat kumu ngai fofonga. Me he feitu ko toa pe ihe o pepe mo tongani. Whaamuang ke tau taha. Ko palo mesiat. Ko tau awa tatolia ki nove ma ko pena pe ia taha. E asiai. Ko pena pe ia. Ai poate, ai kakai pe ko patoa. Ta ko ui ngai au whai ai honoha. Hono here kusi I mohonoha. Mohono tau kokosi ke he e tau whakau kau. Pea more mea tik tau tolu aiha. Ai anga whakamato o tua mo. Anga whamau mau ke tau lue lue pe I ke. I halalahi. Whai e tau tu ni ke io e tau io pea. Ikai e tau ikai. Ka neongo ia. O ko ofa atu ka teki mou tolu. Ka kai ko toa pe o mou mea mai. Ko hulau maari e ia ke atonga mai e. Kai mato unga ia. Me he toho palau. Mo piki nima. Mo piki piki hama. U tau lava whakahoko. Whatawang e pe o mou mau. Ha polo kalama. E tokoni atu ka teki mou tolu. Whamore more atu ka pau. O kuhu atu e polo kalama ni ke ne whakalavea ha mou loto. Ka koe ifo ia whai to o. Ki ha loto o ku lavea pe kafo. Kai aonga hono whai to o. Koe lava ia e tau polo kalama ki he whiawhini. Pea ko ofa lahi atu e ti mou tolu. Kai tau tau te fito ke komiti ofa anga ko ofa tahai. Pea ko e kurea. Koe whai to o mooni ia. Ki ho tau wau anga ki nove ma. I he taulangau. Ma loa pito ho mou mea mai. Ko au asat maasima me foi piliote. Mou mea.